Sve najbolje, čuli smo našu slušateljku, evo da prvo krenemo od vaskršnje poslanice, znači ne spominjanje Svetosavlja i Kosova i Metohije. Da, to je u stvari, znate, ova sestra u Hristu je pomenula puč u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja lično sam se jako uzbudio i bezmalo sablaznio kada sam davno, pre nekoliko godina, pročitao jedan tekst gospodina Željka Kotoranina, našeg veoma ovako poznatog, da kažem, stručnjaka za crkveno pravo. Da. On je tada rekao da je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi izvršen puč. Ovo drugo što sestra kaže, apsolutno je u pravu. Znate, vođstvo naše crkve, članovi sinoda, naše pravoslavne crkve su više u ljubavi sa jereticima nego sa braćom svojom u Hristu, kao što je vladika Artemije. Znate, oni se druže upravo sa onima koji su javno rekli: vi Srbi sa Svetim Savom i ćirilicom ne možete u Evropu. Pa izvinite, moja gospodo draga, ako ja treba da se odreknem moga svetotačkog predanja, ako treba da se odreknem Svetoga Save, ako treba da pljunem na grobove mojih predaka koji su, znači, živeli i otišli Bogu na istinu, znači, sa nadom i verom u život večni i u vaskrsenje, ako sve ja to treba da pogazim, da bi se najeo neke kobasice, jel tako, i da bi se vozio u nekom luksuznom automobilu u toj njihovoj uniji za koju oni smatraju da nema alternative, ako mene pitaju, ja za njima neću. Ja za mojim duhovnim vođama koji su prodali veru za večeru neću da idem. I to je u stvari suština problema. I kad se tu vratimo na tu suštinu problema, onda ćemo se vratiti na ovu odluku, ne znam da li sad imamo vremena. Imamo, kako da ne. Dakle, vidite, drugostepena odluka. Ja nisam ekspert za crkveno pravo, ali to će ljudi koji su to razumeju i nadam se ovih dana, tako čujem, to objasniti. Ali kada se vi, recimo, žalite na prvostepenu odluku, nikad nije bilo da može drugostepena odluka da vam proširi nešto što vas optužnica ne tereti. I sad šta se dogodilo? Kada su izneti neki, da kažem, argumenti, jel tako, dakle, ja nisam sad ovom drugostepenom odlukom optužen samo za ona 2 krivična dela o kojima smo govorili, nego sam optužen, dodato mi je i treće, pazite, naknadno, u konačnoj presudi dodato mi je i treće, da sam vređao episkopa, crkveno-sudske vlasti i tako dalje i tako dalje. A ja vam odgovorno kažem, ja sam spreman da me izvedete, da pozovete sve vaše slušaoce, da se naoružaju argumentima, da me izvedete na livadu, ja ću da skupim granje i da pripremim potpalu i da napišem izjavu, overit ću je u sudu i ovlastit ću moje sudije da potpale tu lomaču, jer u stvari, čudit ćete se zašto. Pa ovo što su oni učinili je u stvari svojevrsna inkvizicija, znate. Gospod nas uči evanđeljem da duhovni pastir treba da trči, da nađe izgubljeno jagnje u trnju, da ga natovari na leđa svoje i da ga vrati u torovac. Oni su dakle na tu činjenicu zaboravili. A zašto me optužuju za ovu treću stvar? Vidite o čemu se radi. U momentu kada je optužnica protiv mene dignuta, svojevremeno smo mi, kada je u Čačku počelo da se uvodi bezakonje u bogoslužbeni poredak, mi smo pokušavali da uspostavimo kontakt sa našim episkopom. Ja sam lično 3 puta bio u delegacijama, klečao sam na kolenima u Vladičanskom dvoru u Kraljevu, plakao sam i pustio sam da me maltretira jedan dečak koji je tamo sekretar vladiki. Nikad nam nisu dopustili da uđemo kod vladike. Nikad nije hteo da sasluša naše argumente i mi smo onda morali da formiramo udruženje građana Zakonopravilo, da imamo legitimitet da pozovemo u pomoć vas i vaše kolege. I pošto nismo mogli u našoj majci crkvi unutra da kažemo, alo, nećemo da odstupamo od predanja naših svetih otaca i nemojte to da nam radite, znate, onda smo mi to morali da uradimo preko konferencije za štampu, da jednostavno obelodanimo to njihovo bezakonje. Ista je sada priča bila. Dakle, kada su mene optužili, udruženje građana Zakonopravilo je, znači, tužiocu poslalo 47 stranica dokumenata
i argumenata u kojima obrazlaže moju nevinost. Šta se dogodilo? Sekretar crkvenog suda vraća zakon o pravilu. Odpakovo je to video, verovatno isfotokopirao i tako dalje i onda to vraća. Pošto ja nisam htio da se branim. Znate, ni Gospod se nije branio kada su ga osuđivali, a on ovim ljudima vraća znači sve te papire, sve dokaze i kaže naš sud, ili ne znam kako je tamo tačno definisao, ne želi i neće da opšti sa paracrkvenim organizacijama. A u toj, kako oni kažu, paracrkvenoj organizaciji se uglavnom nalaze blagočestivi ljudi, nosioci ordena Svetog Save, veliki dobrotvori i tako dalje i tako dalje. Znate, ogradim se i u toj ogradi činim ono što mi valja činiti. I kada smo to uradili, odnosno kada su oni to uradili, onda je zakon o pravilu mene zamolilo i stvari donelo jednu odluku da sve tekstove koje sam objavio, koje su istina o u stvari bezakonju naših pojedinih episkopa, sveštenika i tako dalje, objavimo u knjizi. I ja sam to učinio u stvari i tako je u stvari objavljena ova knjiga Sine moj ne pristaj, čiji je recenzent gospodin Predrag Dragić Kijuk, čiji je urednik gospodin Ljubav Protić, profesor univerziteta. Vi znate da je Kijuk ovih dana u ovim svetskim enciklopedijama ušao u onu grupu, da tako kažem, najpoznatijih, da tako kažem, umnih ljudi na planeti u 21. veku i tako dalje. U toj knjizi se nalazi apel velikog broja intelektualaca, književnika, naučnih radnika i tako dalje. U toj knjizi se nalazi jedno poglavlje Srbija se rasrbiti ne da, gdje u ovom slučaju svoje mišljenje iznose znači naučnici, književnici, novinari, blagočestivi ljudi i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni su mene optužili da ja njih vređam, a ja sada opet pozivam pod uslovom da pod vređanjem ne podrazumevamo istinu. Znate, ja nisam kriv što su neki naši episkopi svoje vratove savili pred papom i da im on okači krst oko vrata. Ja nisam kriv što su oni svoje prstove koje su odnjihane na krilima srpskih majki poturili da im papa turi njegov prsten. Znate, ja nisam kriv što su neki od njih potpisali primat pape u Raveni. Ja nisam kriv što je reč srpska skinuta sa svetinja u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ja nisam kriv što nas neki od naših episkopa ponižavaju puzeći pred papom, vodeći sveštenike da tamo kleče i tako dalje i da sablažnjavaju decu našu i rod naš i tako dalje. E sad, kada ja te istine iznesem, znate, onda ispada da ja u stvari, kako su tačno tamo rekli, vređam. Jedno je uvreda, a drugo je istina. Uostalom, istina što god je dublje zakopavaju, ona će sve svetlija vaskrsavati. Gospodine Stevanoviću, da vidimo samo da li imamo slušaoca. Dobar dan. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Zdravko Žarić, kraj telefona, pozdrav tebi, Uglješa i gostu. Poštovanje, Zdravko, dobro nam došli na Talace Fokus Radio. Hvala. Prvo bih ohrabrio gosta i rekao mu da izdrži, da će to sve Gospod Bog urediti i da dođe na svoje mesto, jer kao što reče onaj prethodni slušalac, sam naš Gospod Isus Hristos je rekao da svako ko krene za njim da će stradati. Međutim, ja bi malo i ispravio tog prvog slušaoca, jer je rekao da se mi ne spasavamo dobrim delima nego samo verom, a mi se spasavamo i dobrim delima i verom, jer jedno bez drugog ne može. Dobro. I nije ništa. I imam pitanje za gosta, kako on komentariše to da sad preosvećeni vladika Amfilohije ćuti na sva ova dešavanja u Crnoj Gori, u vezi ovog što Milo hoće da Srpsku pravoslavnu crkvu namotme i da priključi takozvanoj Crnogorskoj crkvi,
takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, a ovamo je bio najžešći napadač vladike Artemija. Dobro, Zdravko, hvala vam na uključenju. Bio je to naš redovni slušalac Zdravko, prepoznao sam ga i po glasu i po imenu. Gospodine Stevanoviću. Ja da zablagodarim brat Zdravku na ljubavi njegovoj, na ovim divnim, toplim rečima koje nam je uputio. A što se njegovog pitanja tiče, brate Zdravko, ne treba da gajimo iluziju o tome zašto ćuti čovjek čije ste ime pomenuli. On mudro ćuti zato što je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, gdje on načastvuje, rasrbljena de facto i de jure. Nađite mi bogosloviju, pogledajte, bio sam dakle na Cetinju. Nema srpska bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Nema, nažalost, ni kod Svetog Vasilija Ostroškog, da vidi, ni na jednom manastiru, ni na jednoj. Dakle, on je rasrbio crkvu u Crnoj Gori, a onda je započeo zajedno sa njegovim prethodnim administratorom, gospodinom Jeftićem, počeo je rasrbljavanje crkve na Kosovu i Metohiji. To rasrbljavanje nije moglo da se dogodi dok je vladika Artemije dole bio i zato su ga morali skloniti. Ono što je kukavno, ono što je žalosno, ono što je jadno, ono što je bedno, ono što je tužno, to je činjenica da je nama na mjesec dana, i to piše u mojoj knjizi, na mjesec dana pre nego što će oni smeniti vladiku Artemija, izmislivši tu bolnu, tu jadnu, tu bednu priču o navodno njegovoj nekoj proneveri i tako dalje. Dakle, mjesec dana pre toga je zvaničnik, da li se to zove KFOR ili kako se zove, ovih sila, znači belosvetskih koje se nalaze sada na Kosovu, izjavio da će episkop Raško-Prizrenski Artemije biti smenjen i da će doći za saradnju podobniji. I evo, dobili su podobnijeg. Dobili su sada oce ubicu Teodosija i on će naravno pripomoći da se rasrbljivanje Kosova dovede do kraja. Gospodine Stevanoviću, pre nego što uključimo slušaoca, možete mi reći koliko je povezan čitav slučaj oko vladike Artemija sa njegovim odbijanjem pre 2 godine da primi Josefa Bidena, potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država? Znate šta? Ja sam jako srećan čovjek što mi je Bog učinio milost da zbog ovog zla koje se dogodilo našoj svetoj crkvi i zbog ovoga što se dogodilo vladiki Artemiju i zbog činjenice da se eto sticajem nekih okolnosti desilo da ja, da kažem, otvorim svoje srce i svoj dom za njegovu duhovnu decu. Kažem, Bog mi je učinio milost da sam se duhovno orodio sa vladikom Artemijem. Ali znate, moj odnos prema njemu nije takav da bih ja mogao da mu postavljam sad i neka pitanja koja ste vi sada naznačili. Ali je nesporno, znate, nesporno je dakle da činjenica da on nije dao blagoslov, da onaj čovjek koji je učestvovao u NATO agresiji na Srbiju, koji je o Srbima rekao ono što je rekao, sada treba da bude dostojen da mu klečimo u našoj najvećoj. I koji se nije oglasio za rušenje srpskih svetinja 17. marta 2004. I mi sada njemu treba da klečimo i da mu blagodarimo. I sada od njih treba da primamo milostinju. Alo ljudi, ako mi naše svetinje ne budemo pravili od one 2 lepte udovičine, ko u vreme koje se srcem daju, džaba će nam biti dvorci koji oni drže. Ovo što sad oni drže ključeve od manastira i crkava, znate šta? Molim vas, svedočim vam, ja sam bio, znači, pre neki dan u Barajevu na liturgiji. Znači, to je bio Ćirilo i Metodije, to je bio radni dan, to je bila milina jedna, vidjeti toliki svet da se tamo okupio. Ja vrlo često odlazim, znači, u Ljuljake na svete liturgije. Znate šta, zimus po snegu ljudi upadaju u kanale, penjući se na ono brdo, ostavljaju kola i hrle uz brdo. Ako je kiša, onda je blato do kolena. Ako je suvo, onda je prašina da se ugušite.
koliko naroda ima u crkvi koja je puna kao sardina, toliko još više ima napolju. Zašto? Osjećaju ljudi blagodat Duha Svetoga. Ja ću da vam svedočim da sam recimo u nekim crkvama u centru Beograda bivao kada služe naši visoki crkveni velikodostojnici, kada tamo nema 20-30 ljudi. I došao sam do spoznaje da je vaistinu istina ono što u Svetom pismu piše, da će dvorci nepravednika opusteti, a pećine pravedničke da će procvetati. Tako da se nadam u milost Božiju što oni drže sada, grade dvorce, čuda se događaju, znate, čuda se događaju. Meni su zamerili što sam napisao tekst, pa kako ne bi napisao? Ja sam jedan običan srpski, da kažem, jedan provincijalac, jedan čovjek koji se bavi praktičnim stvarima, ali sam shvatio, čoveče, Dobrotvori srca Šumadije. Znači, ja sam shvatio da je groblje njiva Gospodnja na kojoj je posejano najdragocenije seme na planeti, a to je prah otaca naša i matera naših. Ja sam napravio nedavno jednu knjigu na kojoj sam radio sa jednim mojim rođakom oko 3 godine da skupim podatke i ona se zove Rodoslovlje Stevanovo i obnovio sam dva srpska groblja gdje se nalazi prah mojih otaca i praotaca. U to isto vreme u Žiči, preko puta kapije manastira Žiči, znači porušeno je, učinjeno je grobolomlje, porušeno je pred očima Srbalja, groblje, porušeno je spomenje i tako dalje i pravi se neka, kažu, gostoprimnica. Zamislite vi kakva će blagodat po znakom navoda da vlada za one ljude koji budu živeli u toj gostoprimnici ili u tom konaku i tako dalje. Pa ljudi, imamo li oči? Imamo li uši da čujemo i oči da vidimo? Kažu da ovdje gdje ginu na Ibarskoj magistrali ljudi ko žuti mravi, moja 2 lična prijatelja su poginula u saobraćajnim nesrećama, a bili su vrlo savjesni ljudi i tako dalje. Znate šta se tamo dogodilo? Kažu da je pregaženo neko groblje i tako dalje. Pa mi činimo takve poteze da navlačimo prokletstvo, mislim, na sebe i na ovaj Znači deo magistrali ide preko groblja. Tamo gdje svake godine pogine po nekoliko ljudi. A mi smo dopustili da, znači, u Žiči, znači u manastiru, od toliko hektara zemlje kojima manastir raspolaže, našli smo da pravimo gostoprimnicu baš na onom mestu na kome je groblje pravoslavnih raba Božih. Gospodine Miloje, imamo slušaoca na liniji. Dobar dan. Dobar dan, Ugliša, tebi i našem gostu. Evo ovako, ja bih našeg cijenjenog gosta kao istinskog, iskrenog vjernika zamolio da prokomentariše 2 stvari samo. Na Bogoslovskom fakultetu predaje rimokatolik Hrvat Jure Zečević ovdje u Beogradu. Jedno. Drugo, juče je na groblju u Lešću sahranjen čovjek čija je porodica živjela od socijalne pomoći. Pa je od trošku opštine sahranjivan. A sveštenik koji je došao za opelo od žene pokojnika tražio je 6.000 dinara. Kad je vidio da ona to nema, pristao je i na 5,5 jer je samo toliko imala. Pa bih volio da to prokomentarišete. Hvala i prijatno. Hvala. Dragi moji brate, komentarišete ove pojave u SPC-u? Da. Vašim pitanjima nije potreban odgovor. Vi ste najbolje odgovorili. To je ta tužna priča. Koju pokušavaju da nam uvuku u Srpsku pravoslavnu crkvu. Znate šta? U ovoj mojoj knjizi o kojoj sam govorio objavljen je još jedan tekst koji je star otprilike 10-ak godina. Objavljen je u književnoj reči, u to vreme je glavni i odgovorni urednik bio gospodin Kijuk, koga sam malo čas spomenuo kao jednog časnog, čestitog srpskog intelektualca. Tamo je sve kazano. 10 godina Bogoslovski fakultet pod dirigentskom palicom Zizjulasa, znači upropastitelja pravoslavnih duša hrišćanskih, 10 godina oni truju našu decu. I sada kada vidite ko novotarije najviše širi,
po zemlji Srbalja, to čine ovi mladi momci koji su sada recimo đakoni ili mladi sveštenici i tako dalje. I znate šta ću još da vam zasvedočim? Dakle, nikada u istoriji Srpske pravoslavne crkve, razgovarao sam sa starim sveštenicima, nije bivalo da u stvari na mesta sveštenika u velike gradove kao što je Čačak i tako dalje dolaze novi mladi ljudi. Mladi ljudi su počinjali svoju karijeru tamo negde u nekom selu, pa su se onda tamo naučili i tako dalje, pa kad su tamo napravili crkvu ili obnovili crkvu ili napravili zvonaru ili crkvenu kuću i tako dalje, po zasluzi su premeštani u bolju parohiju. Ne, sad je kriterij nešto sasvim drugo. Ovo je znači negativna selekcija, znate, isto ko u vremja ono što si više jurišnik, što si više upropastitelj, što si više novatarac, to ćeš imati veće časti i dobit ćeš bolje mesto. Dragi brate, kako beše se zove ovaj? Dobro, nije. To je naš stalni slušalac. Ja želim da vam kažem sljedeću stvar. Svetog Avu Justina i njegove dogmatike su isterali sa Bogoslovskog fakulteta. Narode srpski, ne nasedajmo farsi, molim vas lepo. Oni su nama na istom saboru na kome su Avu Justina proglasili za sveca, u stvari odrubili glavu njegovom najvernijem čedu, vladiki Artemiju. Vratite se unazad i vidjet ćete koja je to lukava igračka. Dakle, Avu Justina proglasimo za sveca, u istom danu ili na istom saboru ćemo odseći glavu njegovom čedu. O čemu se ovdje radi? Vi znate kada je u stvari sveti Jovan Krstitelj rekao caru Irodu: ne možeš ti po zakonu imati ženu brata svojega. Znate šta se dogodilo? Irodijada je tražila glavu Krstiteljevu. Razumete? I ovdje ću vam nešto reći. Otkriću vam jednu malu tajnu koju sasvim slučajno znam. Vladika Artemije je pre nekoliko godina tražio od sabora da utvrdi odgovornost jednog episkopa koji u stvari seje zlo seme na Bogoslovskom fakultetu i u našoj eparhiji, koji huli. Pa jako mi je žao što niko od njih nije ovdje prisutan i tako dalje, ali svi će se setiti da je to episkop Braničevski, gospodin Ignjatije, čije su hule poznate široj javnosti. Na koji god sajt uđete, vidjet ćete čudo neviđeno. Znate, tamo se i bal nekih veštica održava u toj eparhiji i tako dalje. Kažu da čak u organizaciji toga učestvuje jedan njegov bivši veroučitelj i tako dalje. Šta hoću time da kažem? Vladika Artemije je pokrenuo to pitanje i šta je se s tim desilo? Nikada nije ugledalo svetlost dana na saboru, znate? Nikada nije ugledalo svetlost dana na saboru. Prema tome znači nekoliko ljudi je zaista u stvari smotalo vlast u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i čini bezakonje neviđenih razmera. Ako budemo dozvolili da oni nastave ovim putem, doći ćemo u poziciju da imamo stravične posljedice i treba će nam mnogo energije, mnogo truda, mnogo suza, mnogo patnji da se u stvari iščupamo iz tog zla koje sada pokušavaju da nam nametnu.